Assalamu alaikum. Alejkum selam, Ruda, hajde bojnu. Vidi, mašallah, mesa, ko drva. Ko drva, brudi, mesa, hajde bojnu. Daćeš mi ovu vješalcu, daćeš mi 65 sanata. 65 cenata. 65 sanata. Da će to tebi, Ruda. 45. Znači 65. 65, ja? Dobro, brudi. I ovo vidi je, Ruda, znači čvoka. Elhamdulillah. Znači čvoka, dobro. Daćeš mi štrampuce 33 centa. 33 centa štampice, samo malo da Ruda to računa. Sada znači 35 cm. Štampice. Koliko si rekao štampice? 33. 33 centa. 33, evo ga ovdje. 33 centa štamplice. Dobro, budi moj. Štamplica. Jedan. Još nešto, budi moj, dobri. Daćeš mi suđika ovoga. Ferhat pas mu hoće suđu dobar. Ferhat, ja. Njega ćeš mi dati strani sa bijelim lukom. Krajiški, brate. Jedan bijelim lukom i jedan Ferhat paša. Evo ga tu. Okej. Daj. Jel halal to, Bruda? A Bruda, halalo su, budi moj. Halal je meso, Bruda. Kabul su, valaj, mane.